алгачкы болуп мынакей Тажик өлкөсүнөн келген тажик буртуганыбыз башта берсе. Эмнеге дайым эле тажиктер баштай берет? Мен баштабасам болбойбу? Стоянла ушулар баштайт. Биз баштасак болбойбу? Карап койбойбу ушуну? Sen bastamaya koyşu. Tacik barın sen deli bastamaya koy. Odan sonra ben bastap vereyim. Bastasan basta. Haylayılım. Ye balle. Gönüllü jigitlerge olsun şama geli otur. Buna üç şimdi şığı alıp güldüredi dep sen otur. Hay. Tacik bavrum sen tur. Tur. Келиңиз мынакей Баткенден келген Кыргызстандын намысын коргоп, бир кол чабып койсоңуздар. Элиман Паттаев. Men oturup başlayın. Neң tажик berge. Koy sayın. Bunun bir bavrum buladı koy. Bavrulardı kol menen urganга bolmaydı. Odan da tas menen. Болду, өзүңүз басыңыз. Сиз даярданып туруңуз. Даярданып Азыр өзүңүздү койду. эмоция калтырбайсыз, Даярданып туруңуз. Кийинки кезек мына казак буртуганыбыздан баштай берсек. Жаңы эле Кыргызстанга салган эдим. Эндише казакча менен ырдап берейин. Девушка из города караганда. Караңгыда мен кармап алганда. Отуруңуз. Кезектешебиз. Тажик буртуганыбыз келиңиз. Tacikistan Bapeş, Kırgızistan Sapeş, Murat Caliyev Tureş, Nurlan Nasip Otreş. Men Cügardan Bahari, haydi gülüm haylaylim, Bahar geldi haylaylim, Uşunu menen haylaylim. Kezekti men özüm alayın. Niye Tacigim. yapalım? Sen Galamnoyga kameranı ornottun. Kameranı jakşı tartat okşoysun. Daniyar jakında klip tartıp beret, oşonu tartıp beret okşoysun. Эми акыркы сөздү айтып койсок. Эми акыркы сөздүн не дейбиз? Кыргыздар кээде тынчтак, кээде толкун. Толкуса ошол күнү Тажикстанда жокмун. Дүйнөдө канча мамлекет көрсөм дагы ушундай ынтымактуу кыргыздардай эл көргөн жокмун.